orang itu pini mana biaya putar alang tum itu langlu tradisional biaya lola sini alang tum sampai ada masalah lola sini apa yang betul pun itu band party itu ada orang mesti band sampai ke bang duk yang pengen pun jo karena sampai alang duk yang orang mesti yang mana pengen layu alang duk yang ekonom loh ini live kita ngelong tiba nggak lalu tonton di mana nonang kami di kurung pen he ku ekdom round mana arting boisi lah tuh ada aram dulu lah ini ada masar alang itu medi lah ke alang itu tiba tradisional mana ada masar lo lah sini aku mana tak live lo nampak yang mana kita lalu tonton nang live mana di kesom sih live lo nggak di lah tuh alang tuh medi ada masar tiba tuh ada masar mana tradisional ada masar di lah sini nampak lang tuh mana alang tuh aron dulu mana rong si pu mana acting nih juga lah tuh mana lah sih nona bang ada alang tuh mana ada kan di rong pen no acting bo pu dak pen ana di mana acting bo nona lang numa dia alang tuh tiga nang lang numa moy yo alang tuh tiga bapuan adalah Sumar pen kibi ki thiben tenglo kadi traditional tiwa traditional dress lo hai kayo anu tin sa me amitha pindeng support hedi traditional dress lo hai kayo lai ko pine di mo aron lang pan thunang matan jo to me band party lo band party ya na pitu ki tum me dola kapan da lang bang dola lang pan thunang lai ko de itu me rong lo tino bang menurut lo kat sini dah kalau kelas sini lah ngomong langkah ngomong oleh dokter jo Smartum tame ki bigi thi ade doer lo ane ani arong pa nang dun jalo la sina lang mo de ho lage tiba traditional reading lo ma bosan ade ada masar lo nang lang mo de anu le se arong lo lang non ko bang ade aniom ade traditional tum aniom do lo sina lang mo de main road le yo tum sat nyang market lo de la pudam lo ponte pen la pu pen ponte yo rong pen siwang bom lo oh live bang do lo bang do ro bang thuno aro bang klikera follow bang thu momo don do bang momo live bang mom lo comment bachino comment landing pigo yo patpen lo school lo de ama school student na kopi lo ma buma de nang lang dun tum lo student tum sai de lo de puke nang lang dun lo di tum stame jo kan tum ta dope traditional dress lo de lage tiba traditional dress
tiba khai lo don tum la kade tiba ada isia khai lo la traditional dress alang tum tame pindeng sumpot kan ade pin yaro na tang ke klem kon lo ada masar lo la senang lang momo adim putang ke di don tum sagyo nutun gila ni pindak ada masar long lo de la ke nang tum lang momo tao nang aja poni ada họ tak dam mom lang do di thelong lo lagi di tu baru YouTuber lo. oh pakai Alah dam mom lo ade Geram terang channel lo subscribe dulu guys. dam mom lo ajo mane first time lo pining la sona traditional wedding adi tiwa traditional wedding lo adi nang che tong don mate la sona adi alon aliraron na dopi katum tame de aron tang ban teklem pon asi non lang pon thuna adi da ku kitong ne teklem dami adi kini unde de lo las nang lang nomor ya video lo tame tekono dari mon ro to thoi di che kiri long le Halo dulu. oke dari Dibilang itu. Weh, kalau dalam tu. ekpa Ini kita ambil lebih. oke don tum non nai silam chini thulo di dak ke bang tuman pulon te di non ke chirui long ne lo ta ho aron nang ne doko lo lasi abiding long non kunan ma kadami di paju tunan kok bu mane la bang ke dam long ne lo ke di Dalam lelu ahem thonam kok sih aron aron. konung tang ko lasi belek dam long bu lasi non ne bang tang de lo te di dam long ne lo la piju tun ko kan di ke hen dam long ne lo lasi non bang de lo piju tun ko na Halo, dalam lasi dun mo mang de dun mo mang nan Dun mo mang, guys. nan ne kadami di nan ne kadami lasi nang lang no mo de Saul kita nak. Dah, arti ke band party side lo, band puke adilong lo rong si, okordang sapi marang kondo lap lo. सब बिगड़े लाइव ना मोटिव ना किसी को आधार को Tengah. live nonton film na lang nomor deh, ini je tiba wedding lo, bibi mah aron atang sih nampak lang man ko deh, ya. Ilong le pilang nih tala sih nampak lang man ko. Lang nomor. Oke, don tu medi labang pulon teh di alang tum teme tradisional aniom pene aron matang do lasidak me aro elang untan pene di aron pen klem pono lasi tum mang la aprang mang labang ponang ko jalo lasi non bang enang paklang pono yo non si pat pupon dong nang ko ha dim longan lo lake
Được lại pap ku bom bom lo. Aro na tang ko mai dia, son ti ponang wer ko yo. Ku ap lo le ben party. Ben party darom dosa. Saryang bazar lo lage saryang bazar lo aro ate hapan na sunon raun at wadi pende mo ahe mante intong kuna so kada na hari nang lang mo mo de sang sa me par pon bom le lo yo sang sa wat mo leda po ahem leda po de ahem leda po nasi nang lang lo vai velo mane ahem sa me pale dun vek nan ko alam mane aron do ko ho ibong le bang te bi men dam long le kan lo ahem ane pale dun vek nan ko masi di ahem an sa me pale dun ko la si aron do ko ma di pasna lang lo mo de ada pitine aron do lang di par lang mo live lo lagi nang lang mo Mama lo nang lang dun komen thano komen rang lo long mixer video channel long rang lo ang pe Joni maslai rang lo de ahem phulo lage ahem phulo la Joni maslai poke lage dora lo de dora Joni maslai de nang lang dun bom lo ami thang aviting long de lage haru la chelang bom lo School jare English school Choro lo kado koi phana thank you nang lang dun pot aro bang thunda live bang thutha live bang thutha ओके गाइस आज जो है हम लोग का गांव के सामने मतलब हम लोग का एक ही गांव बोल सकते हैं गाइस इन लोगों का जो ट्रेडिशनल जो वेडिंग होता है ना तिवा लोगों का तो इन तिवा लोगों का आज वेडिंग है और ट्रेडिशनल तरीका से वो अपना जो ट्रेडिशनल होता है ना तो इसकी तरीका से अपना ट्रेडिशनल रूल्स होता है तो इसी तरह से वो लोग वेडिंग रूल जो है कर रहे हैं अभी आप लोग देख सकते हैं ये देखो पूरा मेहनत घूमना पड़ रहा है तो पीछे में पूरा बैंड पार्टी है और सामने पूरा लोग देख सकते हैं तो कुछ इस तरह से रूल्स होता है नियम होता है उन लोगों का तो अपना ट्रेडिशनल के हिसाब से वो लोग कर रहा है
नजदीक से दिखा रहा हूँ गाइस, तो लाइव दिखा रहा हूँ तुमको, तो बने रहना वीडियो में। तो क्या क्या होने वाला है इन लोग का जो रूल्स होता है, नियम होता है, तो दिखाने वाला है आप सबको, तो बने रहना। सो गाइस ये हो गया इन लोगों का ट्रेडिशनल होता है ना, ये सब जो यहाँ पर अगरबत्ती लगाया जाता है और पानी ले जाता है यहाँ से। तो इसके बाद पूरा अपना जहाँ पर शादी हो रहा है ना वहाँ पर ले जाने का है। ये देखो यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये देखो ये हो गया तिवा ट्रेडिशनल वेडिंग का कल्चर किस तरीके से होता है। तो आप सबको यही दिखाने था। तो गाइस बारे में है ना वीडियो में ओके गाइस, आज का जो है आप सबको दिखा रहा हूँ। तो अभी थोड़ा देर के बाद वहाँ पर देखेंगे क्या क्या होने वाला है। तो गाइस ये आज का ये जो लाइव वीडियो है यहीं तक एंड कट है और वहाँ पर जाकर देखेंगे। तो थोड़ा देर के बाद बने रहना वीडियो में। पूरा गांव का लोग है सारा निकल के आए हैं यहाँ पर। देखो किस तरह से चोनरंफार नाय बांगलो मा बांगलो नमस्कार हेलो হৈছে মাছলাই ভাই হৈছে এই যে আহি আছো চাই আহি আছো, পুৰা টক্কৰ লগাই আছো আৰু পিছত এই যে যদি ঐ pedal, pura pedal. Chorolo, sir, chorolo. Junilo ni thedo pene abo live on ni thedo pelo. Da. Cái lạc luôn, nó bằng cái đi, mà sắp xôi cái sang xong rồi mà này đảm bị gì giá là thế hả? Cái lipo, hay man stam đang làm cái mà đấy hả? Cái đồ nó làm cái mà đấy hả? Nó bằng cái lán là song cung bằng cái đi, ở mùa song cung đấy là con thằng nó cũng bằng cái đi, cái cung là con thằng alam sopi sang kiểu nào đấy, nên tôi là cái mamo này, ở bút thoát lái bằng cái alam sopi là cái mamo